Tidak papa, mama. Tidak papa. Buka mulut. Cin, lagi ngapain, Cin? Lagi main balon? Balonnya ada apa-apa aja. Ini tuh balon karakter. Beli di mana? Halo mama. Beli di mana? Halo mama. Itu balon apa? Balon bebek. Mama. Balon bebek warna kuning, bilang Cin. Halo mama. Itu balon apa, Cin? Ini balon apa? Ini balon kuda poni, teman-teman. Ini balon apa, Cin? Ini Mini Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse juga, teman-teman. Mana bebek? Balon ayam? Nah, nih. Coba, Cin. Terbang teman-teman balonnya. Mana balonnya? Balon ayamnya mana, Cin? Ini balon ayam, Cin. Banyak ya balon cinta. Ada balon kuda poni, balon bebek, Mickey Mouse, Minnie Mouse. Coba, Cin. Ini balon apa? Tiup coba. Mama. Oke, teman-teman. Balon cinta banyak. Tiup ya, Cin. Cinta takut. Balon bebek mana, ambil? Bebek. Tunjukin sama teman-temannya. Balon ayam. Ayam. Terbang teman-teman balon ayamnya. Balon Mickey Mouse. Halo Timus. Itu Minnie Mouse. Itu Minnie Mouse. Oh, Timus. Balon Mickey Mouse itu. Yeay. Balon Minnie Mouse. Halo Timus. Coba terbangin, Cin. Ini teman-teman, balon cinta banyak. Nanti mau kita tiup. Udah dulu ya teman-teman videonya.